米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米巴达拉卡尔多发助你耶稣基督，活出基督的形象。萨利卡卡马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以哥罗塞萨卡杜萨阿兹方萨卡恩嫩阿杜谢尔苏阿萨，杜那米拉亚布多卡姆及耶稣基督安阿巴拉达邦萨卡巴哈pinangan i masa maaanay a lemak namo kunikala在namo aji Kristo saan。哥罗西书第2章第6节说：既然你们接受基督耶稣为主，你们的行为就必须以他为中心。萨利卡卡奥o tabang no urip ita ji Yesus Kristo saka mitier kita i jingdaan a masafalo atau mapaicer ko urip ita o rumah satu o mi palusiangai o mi palasaay kita to ulah no tapang umi tulungai ji Yesus Kristoan ko kalulemak ita to sakanga ayaw no tamlaw。耶稣基督是我们生命的主，因此我们信靠耶稣基督而重新得力。我们也分享主的爱，在各样的行为上效法耶稣基督，使人得益处。米多伦吉达，我们同心祷告。达邦奥达拉卡图法古米古米努米苏米第二以第三难以。在ka o tireng aku atsay ko masafalohay. Pakai nian isu i takwanan ko sa palamer do tamtamlaw. 主啊，你有丰盛的恩典，信靠你不只是让我自己的生命被更新，你也借着我赐福许多人。Pakai ni i dalam anay ang nganganutapang ji Yesus Kristo a mitolon。阿们。那奈马巴勒莫努嘎瓦斯基苏，愿上帝祝福你平安。